Siti, Siti, ngajo micu-micuku nak. Iya, Mbak. Lagi, Mbak. Kirain je, tapi mapeloi. Aja mapeloi na. Nenek kamakutana. Maga je kasih tapaku nama ko ja anai pada kupura kai putu. Padahal dulu biasa nenekmu nak, hei, putih galowing, penyuan ni kamalaga gara-gara lena, bunga desa. Ang kami magapaliasa gulawi riolo ne. Mondre menito ya sa aku galowing iya riolo kamanang. Barang kaje pale pake-pake na ne kuriolo ne. Oh, cocok apa ngarang? Angka biasa papasan na nenekmu, akada kong kapo mo baja sangadi. Angka malengi. Oke, itu. Gini. Patah. Angka dan. Pake cenin rara. Patah. Betah? Iya. Betah. Laban mo sapay na. Insya Allah ko marunto itu kagak macanti pun na nenekmu. Oke, lo na pala sapa ne ya? Iya. Goncim je. Osh. Ne. Pagi amak gali makom jurun tu ne. Goncing ali. Oh cocok na. Kunci na tira Maria. Kega. Iya teh. Lebih memang ni 200 tahun deh nang kalau buka-buka itu angkat nama mati nenek. Oh, kega kue. Iya teh kapan? Amazing. Makom je ne. Iya nana. Matan rai sulang mau pakai tuh mau cantik no. Tahu cantik nenek. Kau sudah jokara. Magai. Iya kau jatuh masih kamu nuk aku lah. Ay, toma tawa yun naman nung suruh tayo. Tingnan mo na je. Satu lagi kulinger wasya air.